Jednake šanse svima. Uravnotežimo se. Oba pola jednako ista društvena vrednost. Dostojanstvo. Svakog četvrtka u 17 časova emisija Korak ka jednakosti. Poštovani slušaoci, na redu je prva ovogodišnja emisija Korak ka jednakosti. Nadam se da ćete u nastavku programa ostati na 96,9 MHz i poslušati ovo nedeljno izdanje emisije upravo Korak ka jednakosti. U prostorijama Društvenog centra u Belom Manastiru u organizaciji mirovne grupe Oaza sa početkom u 18 časova i 30 minuta 28. decembra, sada već prošle godine, održano je predavanje na temu bolesti i ozljede u starijoj dobi. Predavanje je održala doktorica medicine Miroslava Kralj, inače specijalista hitne medicine, a kao deo projekta Dostojanstveno starenje, kojega financira Ministarstvo za demografiju, porodicu, mlade i socijalnu politiku. Partner na projektu je grad Beli Manastir. Prema rečima doktorice Kralj, mnoge bolesti zapravo dolaze upravo kod starije populacije, ali ipak se ne treba zaboraviti da stres, način života pomera sve te granice pa do raznih bolesti dolazi i puno ranije. Isto tako, upravo je doktorica Kralj objasnila na koji način lekari hitne pomoći ocenjuju kojem pacijentu je potrebnija hitna pomoć kada smo već nazvali upravo hitnu pomoć. Uglavnom, na jednostavan način lekarka je prošla kroz visok krvni pritisak, dijabetes, lomove, sve one prepreke koje u stanu, da tako kažem, imaju starije osobe. U nastavku naše emisije poslušajte upravo doktoricu Kralj. Takva napadnuta kost je krhka i nekad puca i sama od sebe, znači to je ono što smo rekli za osteoporozu, malo se nasloniš, ona pukne. Mi to zovemo patološke frakture. Ali osobe starije dobi imaju i slabu koordinaciju pokreta, jel? I sama pokretljivost je slabija. Vid, znači možete se sudariti sa frižiderom, na primjer, zato što slabije vidite. Podovi, klizavi, pragovi, koje kakve prepreke, svi smo skloni nagurat puno namještaja u male stanove, jel? Znači, ako imate osobu u kući koja je pala, koja se ugruvala, koju nešto boli, ako je nešto veće, ako se žali na bolnost u kralježnici ili ne može uspjeti kuk, nemojte puno pomjerati. Naši ljudi kažu, joj, prehladit će se. Ama neće se prehladiti. A i da se prehladi, bolje se prehladi nego da je maknete pa da još nešto se pogorša. Znači, kad se liči da bi bila neka velika povreda, radije nemojte mrdati, neku dekicu pokrite, ušuškajte dok ne dođe liječnik. Ako krvari, malo stavite ručnik, čisti ili krpu. Puno puta zapinjemo tepihe ili se okliznemo jer nisu učvršćeni. Kad su stare osobe u kući, zgodno je imati nešto za što će se prihvatiti kad ustaje ili sjedne na WC ili u tuš kabini, jel? Da se ne poklizne. Visina kreveta zna biti važna, ljudi. Sjetite se kako je teško starijima, recimo, sjesti na nizak krevet, jel? Ili, a opet s visokog može pasti, sad to je osvjetljenje u kući isto, jel? Bez obzira što mi svi mislimo da znamo napamet svoju vlastitu kuću, pa ne znamo. Desi se. Ja sam neki dan htjela uzeti telefon u svojoj radnoj sobi, pa nisam palila, znam sve napamet, jel? Pa mi je kao u crtanom filmu ispao telefon, pa sam ga ja grabila i u tom mraku tako sam opalila rukom o stol da mi je malo naprsa ovaj mali prst. A dobro, bolje, neki mali prst bolje nego ne nešto drugo. Ali hoću reći, mislimo da sve znamo napamet, ali znači ipak treba prilagoditi to, poboljšati osjetljenje. Ovo sa odjećom i obućom. Znači, stari ljudi postaju pogrbljeni, manji, tanji,
odjeća visi. Znači, spriječiti mogućnost da zapnemo za vlastitu odjeću ili da obuću isto tako, da je prevelika ili premala. Znači, paziti na to da odjeća i obuća bude koliko toliko taman da ne bi se smandrljali zbog tako prozaičnih razloga. Isto tako stolice na kotačima, jel? One vole otperijati iza nas kad ustajemo ili sjedamo. Isto tako posjetiti očnog liječnika, premda to zna biti skupo u konačnici, ali ako nemamo dobre naočale, onda, a ne vidimo, isto se može desiti i da promašimo stepenicu i da padnemo i da se malte ne ubijemo. I još jedan problem, ljudi s godinama, kad dođu u godine da im trebaju koje kakve hodalice, štapovi, malo, niko od nas to ne voli pokazati da je bespomoćan. Ljudi se srame koristiti tako pomagala. I onda padnu i naprave, tek onda naprave Znači, nemojte se stiditi, ljudi koristiti stvari koje vam pomažu u životu i olakšavaju. To bi bilo to, narode. Samo ću vas podsjetiti, ako sve na to na kraju što sam ja rekla, ipak se desi, pa morate zvati ovu moju službu. Nekom ovo bude podsjetnik. Znači, tamo netko sjedi i prima vaš poziv. Vi ste naravno izvan sebe jer vas nešto boli ili nekog vašeg boli. Najvažnije, koji sve što smo do sad pričali, ne paniči. Puno puta mi se desi da na onom telefonu čujem neko arlaukanje, vrištanje, naravno stres je. Probajte taj stres smanjiti utišat, jer ne možete nikom pomoći ako vrištite. Ono što nas zanima su ova tri pitanja. Što se dogodilo? Gdje se dogodilo? I kome treba pomoći? Tko je taj koji je ugrožen? Znači, to su osnovna pitanja koja već vi sami, ako vi kažete, dobar dan, ja zovem iz Belog Manastira, ne znam, školska 36, moja komšinica je pala i udarila se, neće vas niko prekidati. Ali ako vičete i kažete dođite brzo, moram vas prekinuti pitati, reci šta se dogodilo, gdje se dogodilo, ko je pao. Znači, to je ono osnovno. Ono što mi još moramo pitati, ja znam da ljudima ide na živce, šta me pita, dođi više. Moramo pitati. Znači, da li je ta osoba pri svijesti? Ljudi to brkaju. Da li je pri zdravoj svijesti? Znači, ja ne pitam da li on trabunja gluposti, taj netko koji je bolestan. Mene zanima da li je on svjestan u smislu da kad ga nešto pitaš, on odgovori ili ako leži, ako ga prodrmaš, da otvori oči, znači da razumije da ti s njim kontaktiraš. Znači, da li je pri svijesti, da li diše, da li krvari. Znači, to su stvari, znači, nemojte se ljutiti kad se postavljaju ta pitanja. Jer Baranja ima jednu ekipu u 24 sata koja radi. Telefon izvrče. Može se desiti da 3 ljudi, od kojih svako misli da ima najveći problem, traži pomoć istovremeno. Jer tamo se javljaju 2. Znači čak može u istom sekundu da budu primljena 2 poziva, recimo za Baranju. Na osnovu odgovora vaših, po protokolu koji mi imamo, mi određujemo takozvane kriterije hitnosti. Imamo 3 kriterija hitnosti. Jedan je onaj što mi zovemo prvi stupanj ili crveni odgovor. To znači drž gaće i trči odmah. To je kad je osoba bez svijesti, kad ne diše, kad je neka... Znači nešto što je jako hitno da čovjek može umrijeti brzo. Žuto ili drugi stupanj je da se može malo odgoditi. Znači čovjeka nešto boli, gadno mu je, ali može malo sačekati, neće umrijeti ako ne dođe doktor za 10 minuta. Zeleno je nešto što vas jako muči, ili 3. stupanj, ali nama nije baš posao. To ako imam koga da pošaljem, poslaću, ali u principu ne bi morala. Znači, svakom je njegov problem najveći, ali uvijek mislite da ima i drugih ljudi i molim vas, poštujte to. Često puta ljudi kažu, znate, njemu je loše. To nas ne zanima. Svima je loše. Svi koji zovu, svima je loše. To ništa ne pomaže, samo odvlači vrijeme. Morate reći, boli ga ruka, noga, glava. Znači, opisati, to je bitno.
Znate. To je najvažnije, da vi opišete što se dogodilo, kako, a ne loše. Zašto je to važno? Po našim standardima u hitnom. Znači, ja se moram javiti, ne smije mi telefon, najbolje da ne zazvoni više od 10 puta. Znači, već na prvo ili drugo zvono će vam se neko javiti, osim ako je jako velika gužva. Vi kad pričate, taj netko ko vas sluša s druge strane, u roku od 1 minute mora odlučiti da li je to stvar zbog kojeg se umira. Ekipa mora biti u kolima na kraju 2 minute. Ima ljudi koji su usamljeni, koji se ne usude svog doktora pitati zašto ja imam visok tlak? Zašto sam dobio taj lijek? Uz dužno poštovanje, nemojte to pitati hitno. Zato postoje vaši doktori. Jer nekom može zatrebati. Zatrebati za glavu. Znači, ako ja ocijenim da vaš problem nije neki veliki, i ako ne zvrče telefon, ja mogu s vama popričati malo dulje. Ali u principu bi ja nakon 2 minute već trebala znati ili ćeš dobiti ili nećeš. Ili jesi ili nisi. Znači, nema dugih razgovora, a ljudi vole pričati. Nemojte se ljutiti ako vam probamo udjeliti savjet, jer vaši doktori vas najbolje znaju, daju vam tablete, mi pokušavamo nekad riješiti probleme savjetima. No? Znači, pa se ponovo čut, jer, kažem, eto, malo je ekipa, a ljudi sa potrebama. I evo, naravno, poštovani slušalci, nakon predavanja koje je održala doktorica Miroslava Kralj, ja ću da zapitam jednu mladu penzionerku, da tako kažem, Dubravku Simendić, inače belomanastirku, koja se odnedavno nalazi u penziji. Da li sam u pravu, Dubravka? Tako je. Dubravka, vi ste bili na tom predavanju. Šta za vas znači takva vrsta predavanja? Da li ste nešto novo naučili i koliko je to zapravo, evo, za vas kao osobu poučno? Ovo je bilo jako zanimljivo predavanje zbog toga što je na jednostavan način, običnim rečnikom svakom građaninu koji je bio prisutan, objašnjeno nešto u vezi bolesti koje se javljaju kod starije populacije, pa i kod nas koji smo tu negdje oko 60 godina. Znači, govorilo se i o visokom tlaku, o šećernoj bolesti, o osteoporozi, a isto tako o načinu života u starijoj dobi. Znači, šta je bitno? Bitno je kako izbeći lomove, kako urediti stan, osloboditi prostore kad hitna služba dolazi, hitna medicinska služba kad dolazi, imati široke štokove za nosila, za možda za pacijente i tako dalje. Najvažnije je ono što sam ja saznala o radu hitne pomoći je to da smo upozoreni i zamoljeni da budemo strpljivi kad nazovemo broj hitne pomoći, da kad nam se postave pitanja odgovaramo suvislo na ta pitanja jer su ona izuzetno važna da bi se hitna medicinska pomoć mogla obaviti. Znači, gde se nešto dogodilo, kojoj osobi se dogodilo i u kakvom je ona stanju. Znači, da li je ona krvari, da li je pri svesti, da li je povraća, da li je nešto o tome. Da, svi mi zapravo kao pacijenti, jel da, dobijemo paniku, uspaničimo se. Jeste. Bilo da je nešto nama ili našim bližnjima, dobijemo paniku i zapravo ne znamo odgovarati normalno na pitanje, nego stvaramo paniku. Doktorica je lepo rekla, smirite se, odgovarajte samo na postavljena pitanja, jel tako? Jer to zapravo njima puno govori. Njima puno govori, a nama pomaže. Znači, treba pažljivo slušati pitanja koja nam se postavljaju, odgovoriti suvislo koliko smo to u mogućnosti, a potom, ako se radi samo o medicinskom savjetu, brižljivo ili zabilježiti ili dobro poslušati šta treba učiniti. Najvažnije je to da mi kao građani uopšte ne znamo kako funkcioniše hitna služba. Znači, u toku prve minute osoba iz hitnoga tima mora doneti odluku da li se
radi o slučaju u crvenoj zoni, znači glava u pitanju život ili smrt, da li se radi o zelenoj zoni, znači nekome je potrebna hitna medicinska pomoć pa se mora izaći na teren, ili se radi o žutoj zoni gdje je potreban samo medicinski savjet. U toku 1 minute dispečer, da tako kažem, bilo da je to lekar ili medicinska sestra iz hitne pomoći, odlučuje o tome i automatski daje signal za spremanje medicinskog tima u hitna kola. Da, u svakom slučaju, ja barem mislim ovo predavanje, ne samo za, da kažem, za populaciju koja je u najboljim godinama, zapravo za sve nas, jer nema tu više, nemaju veze godine nikakve više sa bolestima koje zapravo nastaju. Ja mislim da, a smatram da ćete se vi složiti sa mnom, da zapravo ovakve predavanja treba ne samo za stariju populaciju, nego za sve nas. Recimo ja kao osoba, naravno kad nazovem hitnu, očekujem, ne znam šta očekujem, a oni ljudi zapravo u minuti vremena se bore da li odrediti, da li treba odmah pomoći, da li ipak imamo vremena za sačekat, pa onda krivimo i sistem i medicinsku pomoć, a boga mi i sve lekare koji se tamo nalaze. Da li smatrate da bi ovakvih predavanja zapravo trebalo da bude više bez obzira na starosnu dob? Mislim da su ovakva predavanja izuzetno korisna jer se tu dosta toga saznaje, kažem, o radu medicinske službe. Mi smo upozoreni kao građani da budemo strpljivi, svakom je svoja muka najveća, ali sigurno u toku jedne, ne znam, novogodišnje noći ili bilo koje, ako se radi o promjeni vremena, što jako utiče na zdravlje, ima puno slučajeva sličnih, pa onda je dispečer iz hitne pomoći zadužen da odredi prioritete kod koje će osobe doći prvo kod A, B ili C, a mi onda moramo biti strpljivi i sačekati da se i to dogodi. Ili samo zatražiti savjet, a to puno znači. Da, isto tako, kada smo pričali o pritisku, obično se svi uspaničimo, jel da? A što kaže doktorica Kraljac sama rekla, znači opustiti se, udahnuti koji put, sačekati koje izvesno vreme, jer mi sami kada izmerimo taj tlak, u stanju smo ga još više i više do nebesa dizati. Ništa, evo ja ću vam se zahvaliti, naravno, i verujem da se vidimo na svakom sljedećem predavanju. Bar što se zdravlja tiče. Mislim da ću biti prisutna. Ukoliko sam ovdje u Belom Manastiru, svakako. Evo, poštovani slušalci, nadamo se da smo sa ovom emisijom pomogli i vama, naravno, da razjasnimo sve nejasnoće, kada se barem radi o onim stvarima kad nazovete hitnu, pa kada vam se minute pretvaraju u sate. U svakom slučaju, hvala što ste bili uz nas i srdačan pozdrav svima. Za 7 dana čujemo se sa novom emisijom. Emisija Korak ka jednakosti financirana je od strane Agencije za elektroničke medije kroz projekt Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.